Abusia mama mfanchia kese ema baby bia wona baby bia wotie de baby bia wogina de baby bia wonam na ene ya me no wahia adwoadai medanya me asema okra biara wason ewa hanoma wote mene okra bia. Every soul, either you are a man or a woman, okra biara ene day ma bendanya me ase ema o se wote ase na utimi atemene as long as you can hear my voice. Emradodo a ubetimi atemene ne de mamenda onyame ase emfa emao. Into okra bema okra oba ene ejuada after Mother's Day ya mama no da papa na ya shiemu na yade Saturday asa etwaso edema ye ma menom ye nua manom ya yire enom. Mother's Day after also ya twaso mame de waye me no mame wo chen emanyina mame wo chen emanyina you me messages a mo bebre mo send by and mebobi e de akyeremo enano pay also will be my mama the whole week. We continue yet to us so our radio so na yet to me e de share e ma mon crying wo seniamo enya kwan e ma mo ho kwan abadaye mu amode nyinsan ye na mode wo ye na mode tete ye na yabedru baby a yedri. And to be honest, yabese ye grateful to God. Yabese ye meye ni so di unyame enam momo so aye enyina. Eti baby a wo bia no me mo akwaba eba dwumadie so and medanya me ase na mesre rade se obekoso na obo obabia ho ban. Obi bia so a otimi celebrate ne maame kwan ketwa ne kwan kase bia so no edanyame asese o ma ho kwan na utimi fa telephone de frɛ wo maame ana se de wotena na nkyɛn enye de wo nko a na wotwetwe mo meka se Miriam na wonwo ye na Miriam na onware ye na Miriam ya antene bedin nanso so wotimi de ne ho bɔ afɔre kɛse edema ono ankasa ne nua ketwa a ye friend Moses enti ye Mother's Day anya wona wa wonkuto enti bia wonware na wonwo ye ananse wanya onkwada abrem no wankɔ wontem enti de wo ka kyɛw nse medie mini benti no show hunkra na show hoden enura nipa ba kwa me started se me friend me nya no me sister panyini a me ma me manyina ona ye panyini ona edime share chiri free me mofra brim and so ma amfa ni agro se mehwehwe no amfa ni agro enti ebia na wo no wo de went me anka bia nkyere wo nua ba anase wo maame but ebrei enie Chino kana wa embebu semeti aduasa eba kon nchichemu a eye aduono enkono ose emma pi ayeye na wodie wosene wonom enyina emma pi ayeye nanso wodie wosene wonom enyina emma pi ayeye na wodie wosene wonom enyina binim senia saa na ohunu firi wo maame ana wo yere ana wo nana emma pi ayeye na wodie wosene wonom enyina Abia ni pempa Aba
mama pi ayeyi mama pi ayeyi na wode wosene wonom enyina aso obetimi ahwe wo maame ne matimi aka kire ne se maame wo chen wo munyina pese me bo voices ne bi obaba ko last year ye di Mother's Day no ne maame ayaka all the years no se ne maame enye ne maame efise na bi twitwiri bi ewo mo ntem but na mafidie ya so kasa kire ne afutuo last year one ne maame reconcile omaka bomu na enura metia asem a onua ba no eka ya na mani agye ewo me krem se rade se ye sori ahomachin se enye adwumafo bi ne ye enye nipa nyina na omani be so de ya ye yode no de nipa nyina aka se wo ye kura no atwere ne se due but ebinum ehuno se de ye bad radio so ye ka no enya nansesem. It is a transformational messages. It is a message that transforms destiny and families. And I really thank God that we're able to do all this all these years. Mother's Day, dear, Nyame Adom, yaka kofa by for no. By enya no ne ya ne hiame. The moment the hiame say how we will improve and sustain it. Ubetimi ashe bibi ase na enso ochina na ebinuma ba be san ho na efe ase okura no onye hwe those years bonse kwasi ada na me na sesama abegu abonten ha ya botent na ma beba begu abonten ha umusu mo denyame asema womba Mama dimechi ache na de wonim de American mrewa be faka be ba multimedia ha mama pi ayeye na wodie wosene wo no munyina Oma me oka wo mo ayeye no ho ana wo yire okasa ama no wunua ba no a otete wo no sa na wo no ana mama pi ayeye bebusem eti aduasa baako na nchichemu a eye aduono enkron mama pi ayeye na wodie eti wo bese hunu se wo maame edam soro nkwan wo behunu so wo bese hunu se wo yire dam soro nkwan wo behunu wo bese hunu wo sister no a otete wo ye wo fa wo fre kura se betena na nchen wo twa ticket ma wo de wo kotena brochire obo awo ema wo school no wo bese hunu se odam soro nkwan wo behunu base wo bese wo kata wani se wonya hwe so dia wo hunu da It is up to you to identify and to see. Good morning. Good morning to all women. Yentie and 7 be been kaya na masaba won chain. Hano ya Adom 106.3 and over Facebook medans se wode ofidi na to Facebook na me no yes somwa o radio no so medase me ma memre wa menemo som ewa me ne abusua menemo som ne nyina na me danyame asema mo nyina mema mo wohye mo ma me ebi no ka mo dia ya na afi otimse supompo ehine wonom. And the opportunity is here the whole week, you know. Mema kwai bet me ascend the opposite catcher wo mame and the otana and chain will be otete will be yen wono bibi awa opposite catcher no and sempano bet me ama kwai ama what me do on sempano at the afa afidie Adom 106.3. Do baby no se me be me phone lines so tomorrow. The whole week is for them. But remember, if it's a Friday, you're never again all night.
Friday and never again all night. War Resurrection Power and Living Bread Ministries International dance open pie pay be a body bra na yinyina unyame asem so ne mompa your friend me akosua ponsa your friend man plobi me maami aye bebre amam na mpese me danas tama papa jai me maami ne ye nso ono nkoa no kitaye ohwe ye san school mu kosi se ye wie mpo se me kosua adwuma na me simi nsua okache me se me nsua se me wie ana me mfa ene menyi maware me kunu adwane agya me ne me mma mienu se ni adwuma yi o share me ma me sua ya aka ne ma mbe ya diamam ba shem ka chem ma me se me danas nyame nhira no ekuya nyane wa ba bia wo bia nyame nhira na me do pa me damas. Papa, good morning. Nyame nhira mo bebre. Me din Ededebra. Papa, enyamwa kaminim seme mame ayo batampa odwen me ho na ne koye ho. Papa, we fidie so and last year me ne me mame ekabo mo reconciliation. Papa ka say me ka say me ni odo bia de mame mbom bra me fa mo fidie so esi me ne me mame ntem aya me nkronkron so bo ame no me be hu se me mame Helena Shade oye enapa. Papa efrem bra ye ka bo mo no e da bie ni ho a be fra me mame ana me mame be fra me a on kan kwem se nyame nka me ho ha on kan shiransem engu mabrabo so. Papa, in fact me mame afi na me hu se oye na esen ena nyina extraordinary oba Helena Shade papa bi nyame nhira wate no yo kase Oma onyinche Oma wunyi na ombede obre so aba omanyina yakase ya mawa wodapa enapa nyame nhira kwaso anafo wataban no ekata yeso. Papa isi ame mame waye me futufo waye minua waye madamfo waye me bibia. Papa na me fa so aka hwe mo se their last year see ya no eninti enende mesi afa mo fidie so aka hwe Helena Shade se aguna so edru no wo no oyesen enanum nyina. Nyame nhira mo papa, nyame nhira mo, nyame nhira mo. Begini yes what baby say ya as I say kasa chiro me dem say de one wo maame entem tie last year na one ne maame entemo asaya for many years now so nyame nam nyame asem so a ode ama yen a ye de reconcile enna ene emma ene emma ene enna ama yenua bay etie ya ma endei wadi adanse sene reconciliation no etimi egina ne na so ama endei de bia wone ne maame be kasa so the word of God is still active and it is still working. The word of the Lord is still active. Nyame asem e wonkwa egusu ye adwuma egusu so dane nipa brabo ema ye ne ba ye ho so minim se wona o maame ntabanya ebia na bibia betwintwa amonem
I catch you last week abras of Penny Sam Kwakuado a Babekaya hono. Because you say Miriam a sacrifice totally a dissension beya Ninia Berema. You are saying your Casayo. And you know how many times Miriam the boy Emma Moses but so many answer no wofie and son ye didn't consume. We know how many times are not or entertaining in your bear manuana. Yes, the Tobrebia, Yani Bese, the emphasis no call Miriam, Ebeye Yan or Benya Quata, and a Miriam, a man, and Nico Tranton. Yes, and also her, but ya no na semoni yakin. But you just send Miriam sacrifice. It is any person in your bear mano say oh mania. Definitely. But you say, hey, in because you me sacrifice man, and I say, na braboy say, na Miriam on person in your bear man life for no, ebe say. It be you say when your baby a genenti, uniama a crampono, omanya shema, umame and your they can't talk to you because they say when your baby are worried. Now, Obama say, Memma unia bia mefio. Na minim se was with you, was our beya, was a memman in bia mefio, near maybe. Yes, a man be a very troublesome, and I agree. Be a very troublesome, it be a so noisy. Just say, I didn't find a crowd in a acquisition. If you so challenges, a friend or my friend is diarrhea in the mouth. Nano, be a young fanyano crano kabi. When a Samani be shia, yana are very tough and very difficult to handle them. Any panini pesia. Bonuma adi being sword and anoka, open asempa, but and same be obey me being an wakana. Oh, Kwan, what you say, say, nipa way, say, me jamming when you know many ya. Or then a numan sem be prame. Miriam, a sacrificing for 3 months to entertain the brother, to keep them. And yet, Jacob and Kwan, and yet Moses, Mamma and Kwan, Miriam was in the house. But say, so huna. Bisa na obehunu sese wo we yo ene onko so a ene wagina wonya ba bi agina no unua ba bi unua ba panyine bi o sacrifice ene am wo be gina ba bi a wagina no ene wo be dru ba bi a wo so wadru no. So we go back and listen to some of the things ebinomaka but ma hwe obey die ene magina so akase na onene ma me yaka. It will be to me at twice no mamma and now be my sons and be a bar. There will be reconciliation and sustainable reconciliation. And so does say ya reconcile, but sustainable one. And say ya can't boom and so be my name my meant to be twice on your Frida. On this radio and from Joy, I have experienced in numerous of this. Yami Adom so. Ubetimi no mami aye kama. Ubetimi no mami aye kama no mafe motimi aye productive. Mubaso aba. Mobenya nkoso. If you say the obronsam mpene say obehunu say maame ne ba aye kama. Moti wo obo nkomo. Na baton no akura wo maame no wo hand over the ama obaba. The obronsam mpene no opese mo ntam say. That is what the enemy is looking for. Na se ye ne ba ya nso na ye nyansafo na ye dwene kwa akiri a ebe ye den se osefo no ebenya yen ene yemba eno ye bia wantumi anka bibi pa bia ankyere wo maame. So mama, good morning. Mama shemo nyina nyame asumdwe enka ho. About so friend me ohima abna brunya kasafi akona apodom me mama me
Funina awodapa titiri me maame Elizabeth Brunya dodo na frɛ and Osibo ho akuna abodom. Me maame enya mfe 97 years. Wow, 97 years. But 97. Oboro abata nyina 97 years. Me maame obatanya ondwe onunko ade ho. Me maame wo maako du na mi anse frimu maneka nsom. Ansom papa ni ho. Eje ni ho. Me maame na ena wahwe yen mama nson ni nyina. Yeda so ti ase. Me maame nyame onhyira wate. Me maame abre wa ye ho. Me maame wanko school oye fuom adwuma anopa. Me maame bekọ fuom akọfa aduane ebegu ye ho ansa wasan so akobio. Sani sese wanko a ye pon school a ye nye aduane ndi. Ti obekọ fuom aba wasan akobio. Ada ye bepon school aduane ni wono ye be nante akọ fuom akodidi. Me maame obatan bi a ondwe onunko aho. Ohwe ye na ohwe ni nuanom de. Edanenum no oyi. Me maame be nu aduane awie no titi mayen. Be titi aduane ni nyina mayen. Na aduane no ondi pi. Na ebisante na maame wadua wan na undi tibi ose obata menso. Me maame be ma ye didi ya me na se ye di na ebi ka ansa onu adi. Ye di na ebi anka achese sada no maame obe me nso odi ada. Baba Bishop me maame oyo batan a osuro nyame. Me maame ko Roman na pepia osori abeko ne mpaso na okuta ne rozo. Na osini rozo. Na rozo no osino enye ne mbanko no babo mudin. Nini anum nyina mba obo bi edi. Osiri nyame mwama. Bishop nyame shira me maame wate. Me dia kame kwa kame maame nwo. Ko bechi mama hatano. Na me dinu ko si awiempo na onkasa mpo na mehu se me maame achensi ho mpa makoma betomi. Baby a me ko bia me ne me maame na eko. Maame aya brewa oti me nchen na nso me sori anopa na mehu me maame anim po a na maame. Me sori anopa na me koto se maame tene mpase na osini roza na maame. Nti maame me nko anka me maame rade momfa me maame nko. Debi maame se mabre nti owu. Me se abrewa unya nwuye unkoye. Abrewa obechi mama hataw. Be hatawa nyame memfa me maame nko. Na maame obatan a ena wanya 97 impo odidi no obi endi bia wati na aduane akosi ne wono no ofrefre ne nananom no ofrefre ne nananom omomfo monsambetu aduane no me maame nyankopon nhyira wate. Bishop me maame
Elizabeth Brunya. Or your bad time. A bad time when I me mommy do your bad time or bad time. Me mommy. Or your bad time, papa. A bad time, papa, or boo, mommy, na so me, mommy, dear. Or boo, mommy, na so. If you are singing, me, mommy. Or your bad time. I was Mother's Day, we say, and yeah, dear, you bet me, my can't summer we. But this week in my Sunday at 2 hours, said, you be cosona, my yakan wasem. That year, dear Obiaka, Nema me the 97. Na Oshedia ma menno. Etu wache ene achedia ma me aye ediama ono ene ni nuanom a owo pori edu 10 children. 10 children. Me say, woman me wo honom ede ansem fuha na ya wo ka kire no. Nti de emebusem kan ro say emma ma pi ayeye de. Nanso wo de wanka so wasisi dan yo. Nanso wo de wo sene wo nom nyina. Ebia na won so maame a o tie ma no pay ye ka se wo sene wo nyina ebia wo de wo nka ho. Fi se wo to wo matwene. Wo won so a wo sheda eso wo mam ukura wo mu. Tete wo mawirem obaba ko de ewa ha o se ne maame ekoton na befu abefu ze be ma na oba na befu na maame ne koton ye na maame ne ton abefu ni nyina no na maame ne su efise no opese ne ba brantie ko school it also ton na befu na etimi ma bafra no etimi ko school na ne papa ho was ne papa no mpo be school hono ba be sra hono ma. Oh boy, this a man ne ma be mani sika. Be man no gi sika free na yire ho. Eno wo de aba be hwe ne ba no se ma na ma papa ne sika. Anya dia papa na be koda. Na papa na ba hokura na hoko no. Oso ma me am sika se me fama. Me wa na ne ma me so me sika se fama bofra no school. Dear a mabia yeli. This week, a bebon in a bebon sa, ma kuma. Me breme cop, but my men sign and for back on to summa. Papa Pacho, and the lady so our town, Tim Pacho, I am a mammy, Mercy or Fabia. Pacho, I know I wish you happy Mother's Day, mammy. I said, and I say, I won't call answer. Memensi your babako. I say, man, happy Mother's Day. I mean, shall be brave. Never day in Koswa na Amana Hote. Na all and so. Na intimation in which he said, it be a rather better suffering. And then I say, so me. Then I said, Namishan Oliver and Deputy Superintendent Oliver Samoa Ghana Migration Service Emmanuel Awodapa. Namishan Bibre Yami Adoma over hunting Yami Adoma Sunday over sorry. But I said, Papa, bye bye. Wish Mammy. Miss Oliver. Bye, Papa. Miss Oliver also bye bye. And this is Mother's Day. This year it is extraordinarily Mother's Day. Iti mami a baby amfre no, mami nshon crying. Mami nshon cry. Wunyuma be free nshira de ama. Emapi ayeye na wodie mame wo chen ono mo enyina. Odwuma bia no investment bia waye no wo memo no enye kwada. E mo se tobre bia de mo ye no wakọ wo boni ayefo bia kwada bia na ni nsade kwada bia na ni tranton. Nanso ye de ne a wo ma no bia ho no ma bekai. Andi bia were
mache o kama mefo a enra no papa metimi ne mo kasae mbo no ma mrewa no de me hyeda na ma frɛ wo ma no papa enti saa na ose eba na ye ma mefo enya enkuranhye But say when you yank me be my telephone line no dey atum. Then so me voice notes no be pray. We bet me the audio back on 0509151010. We had the one the bar last Friday and then so wow the audio be ba no ya the ebeka ho. 0509151010. Ma me fa back na me nsano enkasa. Comfort. Papa, na me sure ni utim nyina so ama ye ho kwan. Say and wish ye mammy more happy Mother's Day. Me mammy de Janet Kunedu. Mammy Janet, Yamin Shrow. On your say. Minimi Yanmunina, say Yamin Shrow. No your say. Brow brewer your home, was around marching. Copedia beddi. O kind of one brainy brain na. O boy a home by no pie bo. And any day na obon pie mine, it be summing maso, onanam, Mammy Janet, Yamin Shrow. On your say, on count, Mammy Janet, ye near so. Mammy smile of my chain, or yare crowd, they call, or the crowd bomb pies in Yamin man, one ding. Mammy Janet, how much I'm sorry, no tree and cock. That then you now, small saying, no dear cock. Ako bomb pie mine and net what my ends read ye baby or DSC. Me worry munina mammy jina kakra or wabwa no see when I'm wajika home. Me wo no about hospital. Me wo no about me and or funny nananum or me mo tea a show mama mo chine and son of mamma be fee. Mammy Janet, me and say and ya so Mammy Janet, Yamin Shrow. Ami kunedu yeda wase ami kunedu nyame nya okese onka ho ne waye ne yeni aso ewade yeda wase se ode mami kunedu be che yen enyo bibia ne be ye ni sei ebi moto o magu mami kunedu de wen jayen oboye ho ban saa be sinne ene ne nyina ye kowa o se fi uhia den uhia jeni uhia nchine o bayire o mami nyame strong onyo kese mami yada wase eni bibia ebeka ne aka nyina se nyame strong nyon tun kwandem onyo kese imanyina ye na mami Janet di ochen o nyina papa yada wase amen happy Mother's Day. This is Mother's Day. What do we say? What can say we chira mama ya? Emaninyenche. Sebi mo sebi ko bia wintimi to car, wintimi to dan, wintimi to asase bi ma no. Na so ensem a eye enyintum ene ani so nsem. Amen be sebe de brofo bebem. Ensem a eye njintum ene ani so a wo maame edina brabo nyina si hodema eruti na se wo beye oba ana ababawa ana brantie na woda enien sade ede kire wo maame abra wote ase ya ubenya asem ubenya hawo ubenya amane enfa no se de maame na ebia ne nkasa yem ne ne yo ebi mo no wade ede a kire wo Mother's Day we mama maame foi womoniaka se wobi nka bi nkirewa eno ti da meso so maba be gina afidie so ama me ka be kire ma so obi send the message o say 97 years mom, oh God bless this woman. Oh papa, good morning to you too. Say what good morning enti say when ma somwa hanomwa now ye maame a be din kranhye dem a e ma bebre aye bidie na enso maame wo che wonyina when tasase when sidai nanso so watete wo mana menne wo manya ba bia agina wo manya awarepa wo manya school bi akọ de entie wo manka kromfo bi a wo mene nam ebo epo no se wonya abretete mofra no
Medical catcher say Moses 3 months bosumi miensa wonu nti ye ba betua ne maameka as a wunti ye betumi akasa wo maame osefata. Can honor and respect be given to your mother because of you? The match no Facebook no me honi nyina nyame ya adomo a this week na ya beto aso na ya bobo enkobo na ya share enkrane. Maame be na wo ye. Obo wo ma ne ho bai. Wo de mpai bo, wo de kasa kire, wo de wafutuo. Wo de nkran hye. Let me encourage every woman. Mama show baby enkran say wasede kese de wadwuma kese a wo no no. Say o manu adoma be wiase ya no. Unya wonom ajeje mo. Me bre emma me kwan emma menkase me bia me phone line. But more my voice note na ba no. Obetumi so aka ho 0509 151010 obetumi aye na ode abreme. Na yebebo nso so ama watene fe na wotwe nyina Friday never again all night ye bia che papa me show crying no be kan ho dance man Resurrection Power Living Bread Ministries International hono man ye be no never again ye jinyame di na whom say how ne amane afflictions will not afflictions adia yen so pane amane ento ne mpre no so de to maame de to papa de to ofa enunti na yesiesie sa all night to say Edema come and be part of us na yenyina no ye more empire. Auntie Rose, Amadi, Mama Wache. Happy Mother's Day. Mama Pedu, whatever. Auntie Abuatuma and Mama Munina Mosomo Mame. Auntie Mesome Mame. Biananya o ma men kwana tete o unia ba panyini bi so invested the time and na da je na hoode ne ewo mu e de na ka kire ne nra ana wo ye boni aye wa yi wani ayi wa so te se de hunhunu de unia na ye Miriam de o ye ewo Moses life mo wa nya nto am akoma ba ne wa bada yiti Yami Adoma ma me sofu ochina obeba be join me wa hanom from Pentecost mo amoye voice note to a lot of you maka ho asem se nyom no akasa kire mo pa obata wa bre CJ birthday na ko say me won so aye wild why in Shrama and Crawford so abrabo mo hiam wa tesa I mean sure mama was strafo fro na enne wo wani mo no ode ayama na yefe mama was say yeah sorry penyine I just say wo yire mama was say nyame asomodu enkan Memre wa motwa me ho ahie nyina me mamu nyina happy Mother's Day alaba ya dance se wo aposifo ahodo ene osofo forata de maye baby what me ne bia mama Rebecca Pencil was so nyame asomodu enka me say e man nyina ye die na wo de wo chen wo nyina utimi ka sa akire wo yire utimi ka sa akire wo maame emebusem eti aduasa baako ne nchichemu a eye aduono enkron mama pi ayeye die nanso wo die sene wo no nyina ubetimi ahwe wo maame enu maka sa akire no maame wo de wo sen wo nyina ewo nimdie mu ewo nyansam ewo mpaibom ewo ahofama mu wuche wo mu nyina maame
Wama bodi ni wama modi. Uche wonyina. Asofo mame for muche wonyina. The Archbishop Ayire Stella Asarbediako. Uche wonyina. Fia Odrowa. Uche wonyina. Ata uche wonyina wate bewa uche wonyina CJ Babde na ko sai okoya adoye na okoya ne de wa ya ade wate na so de we ya ade de we ya na when they oman hene wa ha adweno uche nyom na ode ma ho no Zena refinyo numbu uyire befi me cha samwa ai fe asawado that what you want nyina na we expect so obeto ama fe what the war when say su asawado what ha adwudo odo na asawado aba asawa so de eja kanope na eko. Happy birthday to my lovely wife, Linda Asambuama of Asamankase, Zabzonga. Yes, I need Zabzonga. And Chips are wishing her the best of things in this life. Theophilos, Darko, Theophilos, Theophilos, now wishing her Yerizana. All right. Oh, sales on. Only Jesus Ghana. Copy business no na taki so ahwe taki dia ya adwuma na cho no taki on je da nto aketu emu adaro mo so ba convert mo pero dia ko dollars mo convert ko ye ko sai CJ also they are converted. Pampacho, o time na yaso. Emsa sumpo. Sure. Just say maybe so I get 20 mempo. Pampacho, monsieur. Me sorry ko. Time na so. So, ai. I mean to your account. Ya me show. I was there for my phone. I was there for my phone. Why yes, sir, you know. Thank you very much, all mothers. God bless all mothers. I mean, sure, I'm what you want, you know.